see Nepal in the World Cup. These young men, they'll walk in the shadows of Paris Kante, Kayan Andramala, Freddie Pyrie, Shakti Yochan, Jitendra Mukhia, Sharif Sakar, and everyone who went to represent the nation for the Himalayas 10 years ago. But their time is now, the cardiac kids, they've got there. Nepal, 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 Nepal. हामी छौं अब वर्ल्ड कपमा, विश्वलाई चिनाउने संघारमा, प्रयास हो हाम्रो जितको, आलो अब नेपालको। हाम्रो खेलाडी सगरमामा सिरहे जस्तो उच्च मनोबल मनमानी संघर्षको कठिन चरण बल्ल छुयो आनन्द क्षण राष्ट्रिय कीर्तिमान हाम्रो खेलाडी हिमाल अनि पहाड तले झुमौ हामी एक भई जित्ने अटोट वर्ल्ड कप जारी। चन्द्र र सूर्य लम्क्यो है